Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini Bang Ahmed mau liburan dulu nih ke sawah. Mau ya biasa lah ya kan. Anak petani ya harus ke sawah, ikutin terus ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa juga di follow Instagram saya. Thank you. Capek guys, aduh ternyata capek banget ke sawah ya, capek banget, sumpah capek banget. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Thank you.